Mwethukisya wa Kameme Kathian FM nita wa Father Stephen Kaumbulo muthembi wa diocese ya Masaku ngithukuma parish wa Muthetheni nengo thocha tuthaithe bamwe muthenyani wa umunthi mwiai niwe vinya wa andu maku na musubi wa obosio wa andu ma Kristo we mwiai maobosi andu maku ala wanyuvia na uimathima withe wa musumbi wa kubika tene guonthe kwa sitwa yasa na ya mwana na ya beba mutheu mumo wa mwe wetu Yesu Kristo na wendo wa Ngai na mwamba wa mutheu ni siethiwa nenyu inyuonthe na siethiawe naku ana yatumbule mathagu maitu kana atwithiwe twi ailu kumia nthembo ino ntheu ni kumbulila Ngai mwena utoni wonthe unenywa na iya makwa nundu nimbititie muno kwa kwisilia kunena kana kwika mothuku kana kutia mondola na nikwika ninguvitisie muno kondo aunikusoma nyamvino mabinda onthe unenywa laika na thei wonthe unenywa na iya makwa muyo yenye kwa mwe Ngai waitu Ngai mwene utonyi wonthe atwiwiete yatuwete thabu situ na itongoesya kuvika thayu ni utathela utikyu Mwiai utiwietei Mwiai utiwietei tuboye we mwiai ula utaeka utongoesya ala alumilia wendoni waku tutetheesye kutaiia na kwenda syitwa yaku itheu mavinda onthe twivoya au kwondola Yesu Kristo mwiai waitu ula utuana usumbika amwe na asa na mutheu Ngai umwe kwa tene na tene guonthe Isomo yambe uvokume evukuni ya Yeremia kilungu cha miongweli musawe 10 ngina 13 ningwiwa aingi mainzuka motisyo mengaliko sionthe anyanyo onthe ala metelani valuke mainene ya mayasi ati musikate imondo mauvungu nitumusikate maende ya kunena mayasya no kwithiwa akenge kana timosinda na kuyivanisya valawi indiwe mwie Ngai kwako wileta muskali ngumba wa kutisya kondo au alamanthi nasema kalulutika maika nzinda makosonoka muno nundu makaemwa nthoni sio ikola ona indi ame mwie Ngai mwena utonyi wonthe wala tata ala lungalu wala wona kila kingoni na kilikoni cha mundu ninguvoye undivanisye valamai nundu niwe ninengete thayu wakwa mwini mwie Ngai mutei mwie Ngai nikwithwa no tuvokonete thayu wa mundu muthini akamumya utonyini wa andu athuku ndete Ngai Sauli ya 38 Amengai kwandu wa wendo waku munene wendo waku munene wendo waku munene nzungia nimbuthitwe kwandu waku na nthoni nimbusuite uthiuni wa
ona nini twikite muwe nimbe wana sama mundu wamba ingi kwa siana sia mwai tu na nundukiwi uchawendi wa nyumba ya kunikimbusu wite na ivudhya sia alama uvudhasya nimbaluki le amengai kwandu wawendo wakumunene wendo wakumunene wendo wakumunene nzungia inoni omboya ya kwawe mwihai ya kwitia gracia ya amengai kwa wendo wakumunene nzungi na uinenga utethyo wakutathela we mwiya itondu wendo wakuite inzungia na umbiwi yakane amengai kwandu wawendo wakumunene wendo wakumunene wendo wakumunene nzungia na njasyo na uikatana na moalama mumandhanga imakakiaki nundu mwiya inumedhukia syadhini nandaeka dhukumi make ukombo ni itunandhini mutaiye maukangana kila kindu kienda ndhini wa maukangana kila kindu kienda ndhini wa amengai kwandu wawendo wakumunene wendo wakumunene wendo wakumunene nzungia. Isomo ya keli ubokuma balwani wabolo kwa alomi kilungu cha 5 mstari 12 kupika 15 nani alikile kuundi nundu wa mundu umwe na Yesu yaite kiku kwa ukikuni cha mabikiye andu onde nundu andu onde ni mabitisie kwa uo na ya kuundi miao itanamba kunenganwe inde na indi talawa kutemiao inde uwe obo kikuni chethiwe na ukumu yulu wa andu kuma ibinde atamu kupika ibinde Mose ona kwa alama tabitite kwa kutula miao ta atamu aingelekanya Kristo ulawesie kuka inde me eliti undu umwe nundu muthinzie ulangai wanenganie ndwelekanywa na ibito ya atamu kwa uo nundu wa ibito ya atamu mundu umwe kikundi chabikiye andu onthe indi nimbe muno mumo wa Ngai na ula muthinzio Ngai unenganite kwisila mumoni wa mundu omwe Yesu Kristo kumabikia andu aingi isu ni antita Ngai kumutungia Ngai mubea. Haleluya 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 ethi wa mundu numbenda akakwata ndito yakwa na asa wakwa akamwenda na itu tukoka kwake. Haleluya haleluya haleluya
niethe nenyu naethe naku wendeo ovo museo wa mwe witu Yesu Kristo otondu wandikitwe ni Mathayo hukumia kwaku we mwiai. ni Mathayo kilungu cha 10 muthia wa 26 kuvika wa 33 ula inywe mwailite kukia kwa umweka kiandu vayo ndo muvithe utakaumbuwa kana kimbithe kitakamanyika kilango mutavya twike vindune tavania ikwecheni na kilango mutavya na kiwe tavanisya ikitane muikaki andu nondu mamatonya okumua indi maitonya kwananga thayu mwailite kukianga iyeweka nondu niwe utonya kumua na kwanangia mathayu menyu iyani ya mwaki ona kautu suni twili tuthoa watu besa tunini vai kamwe katuo kakusa ithe wenyu atekwenda inywe nenyu Ngai ni wesi utalo wa nzue syenyu kwa muikakie mwibata muno kwitu suni ona twingibite ata mondo ula ukusia anduni kana ni mwati wakwa ona kwanga mukusia bala bethe wakwa ula witune nasi kana ni mwati wakwa ende ula wikaya mbe wandu asienda mbisi ona kwanga mukaya mbe wa ithe wakwa ula witune nasiendi mwese uvo museo wa mwiai. Ngatho kwaku we Kristo muikaki andu mwailite kukia Ngai eweka mwethukisya wachuma wa 12 twitania Kristo mwiai waitu kwithiwa na itu mavinda onthe nwendea na kutwovosya kuma kila chonthe kitwikiawia na kwetethia thayu witu twiva nthi ino maundu ala maetanzikana kiuyu kingi ta mwanya mao thavu na kikuti kindu mbee wa Ngai isomo ni ambe Mwathani Jeremia ula wetitwe miaka 23 ni waleilwe ni andu make ana Maisraeli mosie Jeremia tanthu yo nundu maikia Ngai cia mivwanano ila mona ta sievinya kuvituka Yehova ula wamaumisie Misili. Jeremia ni wavangiiwe mivango ya kikuni andu athe ende Ngai ni waumilile mitukia ili ta musikali wa kutisya na amanya ikisya ukomboni wa Babiloni na ikaluyo ya Yuta ya nangwa nthi ino tutwie yusie utisyo kwala alungalu na theungo vai muthenya uvita tutegwa ngewa cia uani na wanango andu aingi nimekala na wia na muno ala mekwatasya mavinya ma nthi ino makolwa ni Ngai indi kwala mesita Jeremia Ngai engalila yo maikasonoka Ngai akaumila tangu mbau na kumatangia utisyo ni uka na vinya mwingi na ingi andu nimona na kwikwa sieko siwia makakia muno kwi andu aingi muno maumia thayu makiletie nundu vai undu metethia na mavinyiwe ni akengani me utonyi na mendu na asumbiki ma nthi ino mwandiki wa Sabuli ya 37 muso wa 35 kuvika wa 36 aisye ninonete mundu muthuku na utetei aende nesa ta muti umete muthangani wa nthi yaguo itinani nesie kwisilavo na nethia atevo ninamumanthie indi ndiamwona ethiwa wende na kwisila nzia nyumu ya kumenwa kunene wa uvungu kuvangiwa na kusamiwa uminwe vyo mwitu iya mwana iya ndukakwe ngo utangio wala alunga luma kwa mwiai Ngai ni wewe vitho wo ivinda ya mathina Ngai ekite maundu manene mausenyo ayovosya andu kuma nziawa kuvika nziawa etela na wivo ya Ngai nake akaleana na ala mekuleana naku na kukita na ala mekukita naku isomo ya keli ni tutanitie na ya mbee muno mbee ona kau Mwathani ai mulungalu kulea kwigwa kwa atamu na awa kwa tueteiye kikuo otondu Ngai wamutangiiye Mwathani Jeremia no uova ulo ukuelesya undu Kristo amatangiiye andu
kuma ukomboni wa thavu na kikuo. Thavu na kikuo ni mavinya eli matũaa mũndũnĩ kuma mwambĩlĩlyo wa nthĩ. Ung'endu wa Adamu na Hawa wasindiwe vinya nĩ wĩwi wa Yesu Kristo ula watweteie thayũ mweo na mumo. Wĩkwatyo aw'o woneka nthĩnĩ wa Kristo ula wookie kũtũtangia. Mbee kwa kiku chake twatuĩka ciana cia Ngai, na keli twavingwe wa usumbe wa itu, na katatu twatuĩka eitwe iya na anaia ma Yesu. Vaulo eweta kana thavu ni yeta utilikangano kati witu na kutwaisya mumo wa Ngai. Wikwatyo na umisyo ikatutetheesya wiyani ula Ngai utunengete mesyeni, njumuiyani, makanisani, skulu, mawiyani ona serikalini. No nginya twimanyisye wendo utena wanangiko. Muikio mulumu ta Jeremia usu wa ngoo winyivyo anduni ulauna tei kwa andu onthe wililo wa mathavu wekianio witing'o na kuvoya kwisila veva mutheu. Imanyio isu ikatuvetangana na ivuthia ta ila syavuthiwe Jeremia ona Kristo wiawa uvungu, kiweu, iteta, thavu na tukethiwa na ukumu wa kuthingithia usumbe wa kivindu na kwovosya chonthe kisio chanengiwe utuokuo. Uvoo ni museo Yesu yasya muikakie vai undu muvithe utekaumboa kana kimbithi kitakaamanyika. Kii ni vamwe na mivango ya hekima nai ya kutelemia, kuthinia ona kuwa ala alungalu. Yesu ni waesikana wia na utisyo wa kikuo ni ukonyolya mundu akakwama vyo. Tamwiai ala methayo na ala aku ni wesikana kikuo ticho muthia indi ni uvitilo kulika thayo ni wati na tene. Kwoou asya muikakie andu nondu mamatonya o kumua indi maitonya kwananga thayo. Mwailite kumukia Ngai eweka nondu ni utonya kumua na kwanangia mathayo menyu iyani ya mwaki. Wikwatyo witu nao ni witu ta Kristo umanite na ndeto ithi cia ukia kisona wikithio kuma kwa mwiai wa itu. Ngai ni wesi utalo wa nzui cienyu. Kwa vai vatawa kwithiwa na wia Kristo mwangali ula witu ni weyumbanite naye na utonyi wa kutovosya kuma misioni ya thavu na motisyo ala matukia kila muthenya. Tuikakie kuwetwa, kuumwa, kusukwa, kuvuthwa, kumenwa na kuawa withie tuitavania na kukusia ndeto ya Ngai. Nikana Kristo atusuvie twailwe ni kwikala mwangali uwake na kumuikia vyo. Twaile kwikala twi alungalu na twi athiungo kwa ndeto na kwa meko. Kuune kwithiwa a Kristo maguo na kumwiyumesya Kristo vyo. Mboya ya witikilo wa atume ningwitikila Ngai asa mwene utonyi wonthe Mungu waitu na nthi nake Yesu Kristo mwana wake omwe waitu ula wosye mwikwacha machave wa mtheu asya wani Bikira Maria athinywa kwa mwe wa Mbulati amwongela nyoni akwa athikwa athea wimuni athayuka muthenya wa katatu mwaka waku ambata ituni nivo ikala kwa ukombo Yesu mwana utonyi wonthe nivo kumwasilana methana laku nimwitikila wa mtheu kanisa Katoliki ntheu utethanya wa ntheu uvecha wa mathavu usucho wa mwi na thayo wa tene na tene utiku. Tulikana tusya Yesu yasyavo ina mukanengwa vingo sya ina mukavingwewa. Tuvoye mwiai wakwa na Ngai wakwa ninailela maundu onthe ala mavituku maoyu na ala makoka mokoni maku. Kila kindu kinene na kinini, kanini na kanene kivitite na chakutua. Mwiai utwiwe, mwiai utwithikisye. Tuvoye mwiai tunenge muuo misini kanisani na nthi yaitu mwiai utwiwie, mwiai utwithikisye. Mwiai mavosye awau onthe ala me masivitalini na misini mwiai utwiwie, mwiai utwithikisye.
tuya mboya situ moko ni mama itumbikela malia latu mukethia ngethi Maria usengracia mweye naku wimwathime kwa kaonde na Yesu sawelia kumwathime Maria mwenye wa Ngai utuvoethia vitanya yune vinda kwa kito chekiu omwe ayo sana yanisya mboya cia thukumi maku kwandola Yesu Kristo mwe ayo waitu uchekiu mwe yasya nyeninye mwethi ula museo na nengumya thayo wakwa kwondo wa malondu makwa tuvoye mwe aino tunengete mwina nthakame ntheu itwongelele vinya mathinani maitu vanthi nitwakuthaitha misani ino atondu wailwe nitukulia tuthetheesye ni kana sakramendi ino ntheu yithiwe kitina cha uvosyo witu twivoya au kwondola Yesu Kristo mwe ayo waitu uchekiu mwithukisya wathiani FM nengu tungia muvea kwondo akwithiwa na itu nthini wa uthaithi wa umunthi o tau nengu matungia muvea tuma skulu wa muthetheni girls kwondo akututetheesya kwithiwa na uthaithi mwailu mwe ai neethe nenyu naethe naku na Ngai mwana utonyi wa nthini amusuvia na imwathima kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu uchekiu tuthi na mugo tumuthukume Ngai uthaithi witu ni wathela tumutungie Ngai muvea